Kajing tray hakikar khana snat tiar kadon laki jong ki jingma lada ubriu yap ler hapor batray hakakar khana nar. Ki machine, ki tiar, ka light, ka ding, kala air. Usangnya uklong snam bat ru kering nensim. Shim lapet mat. Di nakata kadaw kadon kam ban ay jing sumar baning kong mar. Kajing sumar baning kong ba ay hakum kani ka kep kade ka CPR kabamut Cardiopulmonary resuscitation. Kin mau ki kindon kajing sumar baning kong ha ka CPR day check kmi call phone care sumar. Bet bama pila ni utaw briu don kajing ma na kiway pat kiliang. Lada kajing ja kade nakadaw kajing syabat boarding electric ning kong pelip syuay ka boarding. Weng ya utaw briu nakatakajaka da ka ba pikir ba. Laban day na kiway kidaw ba pet mat. Kum kajing bua na kidrok lani kajing sya hakala airbeat. Ban kami ladaw taw briu udang tibriu tham na terpengkum ni bat khot lada ay jubab pintia lendang ya kan badang bat ya katmo pinok kindiat ya ka kli syadien kani kala ban pelat biang ya ka ring mensim kidak na kajing ring mensim kajing sawan na ka ring mensim kajing ki ka kapo kajing kiu bajing hiar na karing mensim. Shim kumbash po sekon ban kami. Hadien kani, kalem na pinslam kapor, ong yanu ban pun ya kakali kin nongpang. Pi daladi pi de ban pinkre na kabenta ka CPR. Baro kini kikam de ban le kloy hapo kikindia sekon. Haka CPR ka syadam jong ubriu bayab ler day ban knyon ka bamut hapsya kem. Kani ka pinsdang banyat ka snam. Ka snam bat ka oksigen ka poy siya ka jabing bat ka jing ubriu la banyada. Haka nu ka por ki ju ay CPR ubriu uyab ler ay jubab ring mensim ki tit snam sngo kabamut kajing tit uklong snam la sangye. Hakanu kapor di ban sedang ay CPR. Hadien balapit tu bauta ubriu don kam CPR, pis dang ka CPR mar. Kan nang kam kloy kajing sedang ka CPR, kata nang kam don ka lat bauta ubriu im. Lada pim tibha bauta ubriu ulong uman kumno, day ban nam ay CPR, bat thao lat ban poy mar sa hospital. Kumno syad ay CPR, tungin ya pet bat kibriu bat tip banyak. Ningkong pintia lendang ya ubriu hakajaka bamadan. Dem ko siu hasilyang jong utaw ubriu hajan jong u. Bu ya ka slakti ka bayakin do bat ka rendang keti hapadeng ka syadam jong utaw briu. Kani ka de ka benta bahapo jong ka sternum kata ka siing syadam. Minta bu ka weipat ka slakti hakani ka slakti bat sathan ya kishim priakti. Bin bed ya kikti jong pi. Wat ay lad ban syong kodor ka timbut. Ka terpeng jong pi ka de ban bed halor ka syadam jong utaw briu kumni. Minta pihak ban bat knyon ya ka syadam. Ya kan ya syai khot ka rukom kem. Kabo jong ka jing knyon ka de ban long ha kata ka rukom. Baya ka syadam de ban knyon syapok kumbasan sentimeter. Long pikir ban knyon palat ya ka henrio sentimeter. Sange man bedap knyon. Pidei ban ay kumba shispa hadu shispa alpo kajing yay kanyon man la ka minit. Pila banyada ya kajing utaw briu, da ka ba piyay beteng ban le ya ka CPR, hadu ban dapoy ka kalikin nong pang ne ki doktor. Yay kin mau ya number ban phone na benta ban yo jing ya rap.
spa khat ar, iwe ar, lani spa pra, iwe not pra. Pila ru ban phun ya un number jong ki hospital, doktor, bat kali kit nong pang hajan jong pi. Bu ya ne un number haka mobile phone jong pi, bat bu da ka jing tho haka jakat reiru. Da kini ka jing sngu thu, sashi sin ngenya pet kumno ka CPR shat ai, ha ka jing sumar baning kong. Mar pet ya ka rukom long jong ubriu bayap ler, la ubriu dang ki, la ubriu dang ring minsim, lada mar pun ya ka kali kit nong pang. Sedang klo ya ka CPR. Dem ki Khasi jong pi hajan utau beriu. Sedang ban kenyon ya ka syadem. Spa hadu spa arpo ka jing kenyon haka 10 minit. Pi day ban ken mau. Ka CPR ka de ka rukom ban le da ka jing pikir ba jing sngotu. Kania kan yarap ba yada ya ka jing im jong nu. Tip syapang ka jing sumar baning kong, long ki ba yada ya ready, yada ya ki weiru.